kirabonetse kiruzuye tubwiye abo mu station tuti ngo mutore igitoro ngo nta mahera nifitiye ubwira uwo muntu wibatse station atagira amahera gusa kubera bari barakigize urudandazwa rw'ubusuma ubu barababaye. Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize igitondo cyiza igitondo cyuje umugisha mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turimo turababwira amakuru duherere mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki ya 13 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Shuti bavandimwe reka tubane namwe aho muherereye hose ndetse tubifurize igitondo cyiza aho muherereye hose ndetse n'ibyo mukora Imana ibihe umugisha. Twebwe rero ibyacu na amakuru bidatinza turibuza gukubitira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ngo bizindutse bite mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Tuze kuza mu gihugu cy'u Burundi turebe umwiryano ukomeye cyane ukomeje kurangwa mu ishyaka rya CNDD FDD ubwo mu mwaka utaha bari kwitegura amatora ya perezida wa Repubulika Reverien Ndikuriyo ndetse na perezida Evaristo Ndayishimiye. Ubu ngubu bararebana ayingwe, ariko nanone biravugwa yuko mu gisirikare cy'u Burundi naho haba harimo umwiryane ukomeye cyane. Turaza kugenda tureba nanone kubijyanye n'ubuzima bwa bunyoni bukomeje kugenda bujya habi cyane. Tuza gukubitira mu gihugu cya Uganda turebe amatora arimo arategurwa ateganyijwe kuwa 4 ku itariki mu byukuri ngira ngo ya 17 ubwo iki gihugu cya Uganda kizazindukira mu matora. Ariko mbere yuko amatora abanyamuneka turaza kubabwira umwuka uhari ukomeze, aho bivuga yuko abarwana shyaka cyangwa se Gen Z bashyigikiye Bobi Wine bamaze kugenda bagaragaza yuko bazirara mu mihanda mu gihe bazaba batanezejwe cyangwa se batanyuzwe n'ibyavuye mu matora. Mu gihugu cy'u Rwanda turaza kugenda tureba naho amakuru akomeje kugenda aturukanya kuba Perezida Paul Kagame yamaze kugenda atanga uwo bita Louise Mushikiwabo nk'umunyamabanga mukuru wa OEF cyangwa se ibihugu ku isi bikoresha ururimi rw'igifaransa. Muraza kugenda mumenya ibyari byo, ariko nanone hari amakuru avuga yuko mu byukuri ni bitangazamakuru birimo African Intelligence ndetse n'ibindi bitangazamakuru na raporo za Loni zamaze kugenda zigaragaza zivuga yuko mu byukuri intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo byaba igiye gukomera cyane nyuma yuko hari amajwi akomeye cyane yamaze kugenda yumvikana. Igisirikare cya Tanzania gishobora kuza kujya gutanga umusada hara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo kubera amasezerano akomeye cyane igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gusinyana n'igihugu cya Tanzania. Igihugu cy'u Burundi cyo gikomeje kongera ingabo nyinshi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo birimo Bibogobogo, Mikenke, Mikarati ndetse na Minembwe aho muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi, aho bivugwa yuko haba harimo haritegurwa intambara ikomeye cyane ishobora kuza kugira ingaruka ku baturage bakongera kuvanwa mu byabo. Igomaho inama ikomeye cyane ya AFC M23 yaje kugenda igaragaza imigabo n'imigambi ndetse na task ikomeye cyane izi nyeshyamba za M23 AFC bafite kugira ngo uyu mwaka nguzaba umwaka wo kwesa imihigo bakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko ibyo byose nubwo bo barimo barabikora, nanone President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo nawe amaze kugenda yitegura intambara mu buryo budasanzwe, agaragaza yuko nubwo bwose amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo Perezida Tshisekedi ntago yiteguye kuba yashyira mu bikorwa aya masezerano mu gihe ingabo z'u Rwanda zaba zikiri ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nk'uko benshi mu bategetsi ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye ku isi bigenda bibikomozaho. Andi makuru mudukunde tuza kugenda tureba ibyari byo, tuza kugaruka ku mutambukanyi umuhizi Petero Nkurunziza, Denise Bucuru Nkurunziza, tubabwira amadosiye akomeye cyane avugwa ashobora kuba yarafatiwe mu rugo rwiwe, aho bivuga yuko mu ibanga rikomeye cyane Ndikuriyo ndetse na Denise Bucuru Nkurunziza baba bari mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye mbere yuko amatora y'2027 agera. Hamwe n'andi makuru agiye atandukanye, inshuti bavandimwe mudukundire muze kudukora subscribe, mudukande like, share, mu byukuri ibiganiro byacu bize kugenda bibageraho aho muherereye. Nibyo rero reka dutangirire amakuru yacu ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. N'ubutaka ibintu bimaze iminsi byarazambye, ni ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota, isaha ku isaha. Kugeza izi saha biravugwa yuko muri CNDD FDD cyangwa se mu ishyaka rya politike riyoboye iki gihugu cy'u Burundi benshi bashinza Perezida Neva yuko yaba yaragiye akora igisa n'ubugambanyi kuri iri shyaka. Mu byukuri by'umwihariko yuko igisirikare kirishingiyeho yamaze kugenda asa naho agica intege. Biravugwa yuko rero haba hari umwiryane ukomeye cyane hagati y'abayobozi bakomeye cyane barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Denise Bucuru Nkurunziza, aho amakuru agaragaza yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye nyuma yo gusura umushikiranganje mukuru ujejwe ubutungane
ndetse akongera gusura umushikiranganje mukuru ujenjwe ikigega cy'imari ya leta cyangwa se imari ya leta. Ahangaha Perezida Neva yaje kumenya amakuru akomeye cyane yuko ibyo Arendi Kumana, uyu nguyu ni umushikiranganje ujejwe n'ubundi ubukungu, ibyo Ndikumana aherutse kugaragariza perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yuko haba hari ibifi bininiri muri CNDD-FDD, mu bagumyabanga ba CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi baba baramuteye ubwoba bashaka kumusinyisha amafaranga we mu by'ukuri adashaka yuko byamuteza riske. Perezida Neva yafashe umwanya yigira mu biro by'uyu muyobozi, aza kumenya amakuru mu by'ukuri akomeye cyane yuko haba muri bamwe bihishe muri uyu mugambi wo kwaka igiturire haba harimo abagabo barimo Reverien Ndikuriyo, akaba yaba yarabikoze kugira ngo yitwaje icyari cyo cyangwa se uburyo icyo amategeko yamugize. Ibi rero Perezida Neva yabihereyeho ndetse na raporo zitandukanye zari zikomeje kugenda zimugeraho, zirimo kukuba uyu Reverien Ndikuriyo yaramaze kugenda agira hegemony cyangwa se henshi mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bamufata nk'umuntu ukomeye cyane kugeza naho ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuvuga uyu nguyu yabivuguruza. Ibi rero bihita bituma umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu minsi itambutse ateranya inama y'ikitaraganya ya CNDD-FDD, niho yavugiyemo ibanga rikomeye cyane yuko atamuntu n'umwe ufite uburenganzira cyangwa se usumbye amategeko ku buryo yajya gufata ibyemezo bidashingiye ku mategeko. Aha rero bikahita bikubitirana naho yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugaragaza cyangwa se yamaze gutanga ibimenyetso sinyari z'uko ashobora kuziyamamaza cyangwa se ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi byagaragajwe nuko yamaze kugenda atanga imihoho agaragaza yuko ku itariki 25 z'uku kwezi agomba kuba yamanitse agatoki cyangwa se agomba kuba yasezeye burundu mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ndetse ubwo yaganiraga n'urubyiruko rw'itangazamakuru hariya Igitega, uyu mukuru w'igihugu cyangwa se uyu mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagaragaje yuko mu by'ukuri amaze hafi imyaka igera muri 20 asavinga muri CNDD-FDD, agaragaza yuko atagifite ubushobozi bwo kwicara amasaha ari hejuru ya 6. We biragaragara yuko ashaka kujya muri retirement, ariko bikaba n'umwanya mwiza wuko yakiyamamariza kuyobora iki gihugu mu matora akurikira y'umwaka utaha. Numwe mu bagabo mu bihe bitandukanye wakomeje kugenda agaragaza yuko afite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, akavuga yuko rero igihe hari iki ngiki ngo yemere cyangwa se ahe abarundi igihango yari yarabahaye cyangwa se ashyire mu bikorwa igihango yagiranye n'abarundi cyuko mu gihe runaka azayobora iki gihugu cy'u Burundi. Bigakubitaniraho rero n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwagiye bugaragaza intege nkeya, aho intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yagiye ibutamaza. Ikindi kandi bakagenda bahura n'ingaruka zikomeye cyane kuzamuka kw'ibiciro yaba ibya petrole na essence, ibiciro ku biribwa ndetse n'ibiciro bitandukanye by'ibikoresho hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bikahita biha mu by'ukuri umwanya parti opposition cyangwa se bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba babyitwaza nk'iturufu kugira ngo bubike cyangwa se bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye usanzwe ayobora iki gihugu cy'u Burundi. Nanone aho hose hari defense z'abarundi zamaze kugenda zifata position, byamaze kugenda bimenyekana yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba kigiye guhurira hamwe n'igihugu cya Tanzania bagakora operation zihuriweho by'umwihariko n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda tureba ibyari byo mu makuru akomeje kugenda avugwa, aho bivuga yuko ubugambanyi bwa bukomeje kugenda bufata indi ntera, yaba mu gisirikare cy'u Burundi yaba mu mugambwe CNDD-FDD. Tuze kugenda tureba ngo bihagaze bite. Nanone kandi amakuru aravuga yuko mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye naho ibintu bitoroshya habe na gatoya. Perezida Evariste Ndayishimiye yaba agifite gahunda yo kongera kwiyamamaza, nubwo bwose ibi byose bikomeje kugenda bisa naho bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu yamaze kugenda atakarizwa icyizere n'abaturage
b'iki gihugu cy'u Burundi kera kabaye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ye ya gatatu. Abasanzwe bamenyereye ibya politike ndetse n'ubusesenguzi bw'amakuru bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu yaba yaratinze mu by'ukuri kuko abo bahanganye bamaze kugenda bamusiga. Ibi biragaragarizwa mu kuba benshi bavuga bakumvwa, ariko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu agakomeza kugenda ashinzwa kukudebekera abagizi ba nabi ndetse n'abagambiriye gusahura iki gihugu. Bikavuga yuko kandi mu gihe uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yabahawe icyizere n'abaturage b'abarundi, nta cyizere kirekire bishobora kuzatanga, cyane cyane yuko abasanzwe bamenyereye politike n'ubuyobozi bw'uyu mugabo bavuga yuko nyamuneka ibye ari manguhe, cyangwa se mu by'ukuri uyu mugabo nawe bishobora kuzarangira bibaye nk'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Andi makuru kandi akavuga yuko ubwo umushikiranganje ujejwe ikigega cyangwa se imari ya leta ubwo yagarukaga mu byaranze cyangwa se mu bimbogamizi zagiye ahura nazo mu kazi kiwe, yagaragaje yuko hari abagabo benshi ibifi bya rutura bikomeje kugenda bamwaka igiturire ndetse banamutera ubwoba yuko isaha n'isaha ubuzima bwiwe babunyereza. Ibi bigaterwa nuko mu by'ukuri ngo yanze kubasinyira kugira ngo amafaranga ya leta asohoke agaragara y'aho hari ibyo yagiye ahaha. Ariko nyamuneka uyu mugabo yishingikanisha kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko nyamuneka iyi ngiyi ishobora kuzaba indi mpamvu ikomeye cyane ishobora kuza gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo bashobora kuba bataribana neza. Amakuru kandi agakomeza kugenda avuga yuko no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitoroshye habe na gatoya, nyuma yuko abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi baturutse mu gihugu cya Somalia ubwo misiyo y'iki gihugu ya Somalia yasozaga, cyangwa se umuryango w'abibumbye wasozaga misiyo yawo muri Somalia, ingabo z'u Burundi zaturutse hara ku butaka bw'igihugu cya Somalia bakaza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko benshi bari gukomplaininga imishahara yabo ndetse n'aduhimbaza musiki bari baremerewe n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko nyamuneka ikibabaje kandi giteye agahinda nuko aba basirikare abenshi bahise bajyanwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara imiryango yabo itari yarigeze mu by'ukuri ibona byibura ibyo bakoreye. Andi makuru kandi akagaragaza yuko mu by'ukuri Prime Niyongabo nawe byaba bitoroshye habe na gatoya. Iyi minsi biragaragara yuko iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuba akiri mu bihe bidasanzwe, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye aragirizwa kuba yaragiye aregeza mu bihe bitandukanye. Isaha n'isaha rero ibintu bishobora kuza kugenda bimuhindukana, ndetse n'amakuru agaragaza yuko na kudeta ishoboka kuri ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nanone kandi mudukundire tuza kugenda tugaruka ku bijyanye n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka muri uyu mwandiko harazamo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania. Tanzania rero muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ngo nayo yamaze kugenda yidekarara, igaragaza yuko ngiye kohereza ingabo zigera ku 9,000 zigomba kujya gufatanya n'abandi basirikari benshi b'igihugu cy'u Burundi basanzwe bakambitse mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ariko nanone bagafatanya n'ingabo za leta na Wazalendo bakareba yuko bahashya izi nyeshyamba za M23. Mu gihe ku ruhande rwa coalition bafite uburyo bari kwitegura intambara, izi nyeshyamba za M23 nazo zifite uburyo zamaze kugenda zereka isi yose yuko ziteguye kurwana iyi ntambara. Kandi ngo Perezida Tshisekedi uko yabigenza kose mu gihe azakomeza kubashozaho intambara izarangira yicuje, cyangwa se ari we wishyuye ikiguzi iki ntambara. Na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe benshi baribaza impamvu uyu mukuru w'igihugu yongereye ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, mu gihe ubwo umujyi wa Uvira wafatwaga n'inyeshyamba za M23 igisirikare cy'u Burundi hafi 60% bose bari bamaze kugenda basubira ku butaka bwabo. Ariko aho inyeshyamba za M23 zirekuriye umujyi wa Uvira, biragaragara yuko ukwiyongera kw'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri bikomeje kugenda biba akaga gakomeye cyane. Ariko nanone mbere yuko izi ngabo
z'u Burundi zigera mu mujyi wa Uvira biravugwa yuko habayemo imikwabo ikomeye cyane ndetse harimo no gusaka bimwe mu bikoresho bya gisirikare ndetse no kugaragaza niba nta byitso bya M23 byaba biri muri uriya mujyi wa Uvira nk'uko bigenda bitangazwa. Sibyo kandi hari imyitozo idasanzwe twababwiyeho ku munsi w'ejo yari irimo irakorwa n'imbonera kure by'umwihariko mu ntara ya Cibitoke, aho abaturage batewe impungenge ndetse n'ubwoba n'urusaku rw'ibiturika bikomeza kugenda bibasakuriza mu masaha y'ijoro. Biravugwa yuko kandi ukurikije uburyo igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura intambara ndetse n'uburyo kiri kongera ingabo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibi biragaragaza yuko isaha n'isaha mushobora kuza kongera kumva guturika gukomeye cyane mu by'ukuri hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na coalition muri rusange. Benshi nanone bakavuga yuko impamvu nyamukuru ishobora kuba yaratumye perezida w'igihugu cy'u Burundi atakaza hegemoni cyangwa se atakarizwa icyizere n'abaturage harimo intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone n'ubwo bwose bigaragaza yuko hari amahirwe ashoboka bizamwimisha yo kuba yakongera kugirirwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu kuri manda ya gatatu. Biravugwa yuko nawe byagiye bimworohera kubera yuko bamwe mu masezerano yagiye agirana na perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo arimo amasezerano arimo amafaranga, akayabo k'amafaranga by'umwihariko mu kugira ngo igihugu cy'u Burundi gifatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye amenshi yamaze kugenda ayakubita umufuka, ayandi kandi ayubakishamo amahoteli nyuma y'ubwoba bukomeye cyane yuko atazongera kuyoborwa gutorwa ngo ayobore iki gihugu cy'abashinganahe giherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Nanone kandi nk'uko twari twatangiye amakuru tubabwira uburyo muri CNDD FDD bimeze, mu badede intambara yakomeje kugenda yaka umuriro, ariko nanone si mu badede gusa, hari andi makuru akomeza kugenda avuga yuko andi mashyaka ya politike arimo ishyaka rya Iprona, arimo ishyaka rya CNL, abangaba nabo bavuga yuko afata iki kiringo cyangwa se yahita afata uyu mwanya. Turaza kugenda tureba nanone ibyari byo tuze gukubitira mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Tubabwiye ukwiyongera gukomeye cyane kw'ingabo z'u Burundi ukaba kwamaje kugenda guteza impagarara muri izi nyeshyamba za M23. Ni nyuma y'amabwiriza akomeye cyane yatanzwe na nyenicubahiro perezida Evariste Ndayishimiye yuko ingabo z'u Burundi zigomba kwita zisubizwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo mu gihe bari bamaze kugenda bahikura ubwo izi nyeshyamba zafataga uriya mujyi wa Uvira. Turaza kugenda tureba amakuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko ajyanye n'ibibazo by'intambara biri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nyamuneka mudukundire mbere yuko tuva hano rwose mudukore subscribe, mudukandire like, share ibiganiro byacu mu by'ukuri aho muherereye bikomeze kugenda bibageraho. Muri CNDD FDD biravugwa yuko rukinga babiri ibintu byamaze kugenda bihindura umunota ku munota, isaha ku isaha. Ni nyuma y'inama ikomeye cyane kandi yateranyije abarwanashyaka bakuru bo muri uyu mugambwe wa CNDD FDD, ndetse banzura yuko perezida Neva ashobora kutazahabwa umwanya wo kongera kwiyamamaza. Nanone kandi ibi byose bibaye perezida Neva yararimo mu mishinga myinshi igiye itandukanye, irimo kukuba uyu mukuru w'igihugu ashaka kuzanira gari ya moshi cyangwa se umuhanda wa gari ya moshi kira gihugu cy'u Burundi, ariko bikavugwa yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu atazigera ahabwa umwanya ndetse n'amajwi, ibyo byose bishobora kuzarangira bitagezweho. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nk'uko musanzwe mubizi, murabizi neza yuko amakuru yacu aba ari amakuru butapfa kugenda usanga ahandi. Bidatinze rero reka turebe ngo mu badede bihagaze bite. Ni mu ishyaka rya politike rya CNDD FDD bivugwa yuko harimo haritegurwa amatora agomba kuba umwaka wa 2027, ariko aya matora yatumye benshi bacika ururondogoro. Aya matora yavugishije benshi. Icyambere zisaha ntago muri CNDD FDD bari babona ugomba kuba umukandida uziyamamariza ku mwanya wa perezida, ariko nanone n'uwo basanzwe bafite nta cyizere ari guhabwa ni perezida Evariste Ndayishimiye kubera ibibazo bitandukanye cyane bivugwa yuko yagiye ahura nabyo muri iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi. Biravugwa yuko rero yamaze kugenda yamurwa icyizere cyuko agomba guserukira abarugumyabanga ba CNDD FDD mu mategeko mu by'ukuri na mu matora mu by'ukuri ateganyijwe umwaka utaha. Ikindi kandi nuko bigaragara yuko harimo umwiryane ikomeye cyane, no umwiryane ahanini uri guterwa no kuba perezida Evariste Ndayishimiye rwose
abantu benshi bo muri CNDD-FDD batamwumva, usibye n'abo muri CNDD-FDD n'abandi bose bari mu yandi mashyaka agiye atandukanye bamaze kugenda bamukaraba, bagaragaza yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu atazongera guhabwa umwanya wo kuba yayobora iki gihugu. Pastor Denis Bucuma Nkurunziza, uyu nguyu nawe biravugwa yuko anengera Perezida Neva byinshi bitandukanye, ndetse anasaba yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi azaba adashaka kuva ku butegetsi, abaturage bagomba kuzakoresha ingufu bemererwa n'itegeko nshinga bagakuraho Perezida Evaristo Ndayishimiye mu bihe bitandukanye, ngo wakomeje kugenda abatenguha cyane, mu by'ukuri wakomeje kugenda akora ibisa naho bidafitiye abaturage b'igihugu cy'u Burundi akamaro. Bavuga yuko rero uyu mukuru w'igihugu ibyo ashinzwa ari byinshi, harimo no konona igisirikare cy'u Burundi, nyuma yuko uwahoze ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari amaze kugenda atunganya iki gisirikare neza, by'umwihariko aho bivugwa yuko rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi icyambere yagirizwa cyangwa se icyambere ashinzwa harimo no kuba rwose igisirikare cy'u Burundi yaramaze kugenda agishigisha cyane, by'umwihariko nuko abasirikare benshi b'iki gihugu cy'u Burundi yaba abagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba hari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, yaba abari mu gihugu imbere, n'ubundi biragaragara yuko abasirikare nta cyubahiro bahabwa nk'ingabo z'igihugu cyangwa se nk'intwaza ngabo z'igihugu. Ibi rero bikagaragaza yuko bimwe mu bigaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arimo aragenda